Zdravo svima! Danas otvaramo Super Thingse, kesica Kazum Battle. To je posljednja sezona koja je izašla kod nas. Sad ćemo da vidimo koju je dobijena. Stvari, prvo da imamo ovu uputstva koji mogu da se izvuku. Da vidimo koji mi se najviše sviđa. Dobro, to su katanac, pomoranđa, kokice, ključevi, sok. Čekaj da vidim. Ovi su mi neki ove pojmovi su mi poznati. Znači bili su ranije. Pa skoro svi ovi. Sviđa mi se ovaj utikač. On mi deluje skroz zanimljiv. Njega bih, na primjer, voljela da dobijem. Hansaplast nismo, čini mi se, imali do sad. Hansaplast mi deluje skroz super. Tako da vidimo. Ovdje su skate i rolleri. Njih smo imali, ali su ovi zanimljivo baš izgledaju. Zanimljiva mi je ova olovka. Aha, ima ovdje još. Tobogan je dobar, ali tobogan je već bio. Kaktus. Aha, Polaroid kamera je zanimljiva. Ovdje Enigma može da se dobije. Ultra Rare, Gold su fen i ventilator. Pa da vidimo sad koji je cediljka za limun. Pa okej, dobro. Ne jelaš. Vidimo se u nekom sljedećem otvaranju. Pozdrav!